gari ya moshi itwara abagenzi yataye umuhanda mu majyaruguru ya Cairo ejo kuwa kabiri yishe umuntu umwe ikomeretsa abandi 16 yari mu mujyi wa Kadioub yerekeza mu Wamenufu. Senateri Gloria Orgoba aravugira habona yamagana igihe cyo gukozwa isoni nyuma yo kugaragara mu nteko ishinga amategeko mu kwezi gushize afite ikizinga ku ikanzu yiyanduje atabizi. Avuga ko ibyo yakorewe byerekana itesha agaciro rikorerwa umugore uri mu mihango muri Kenya n'ahandi henshi muri Afurika. Muri Central Africa umuriro uheruka kwaduka mu ruganda rw'inzoga rw'Abafaransa wangije ibintu bike. Uruganda Mokafu uwo munsi rwarafunze bigira ingaruka ku bakozi bahembwa ku munsi. Muri Burkina Faso amapikipiki yabaye ikimenyetso cyo kubaho umuntu yihagije mu mafaranga n'ubutwari ku mugore mu gihugu hamwe no kwishimira ubwigenge bwabo n'amahugurwa mu bucuruzi yihariye ku bagore bakomeje gutera intambwe. Kenya irimo kwagura ikoreshwa ry'urukingo rwa mbere rwa malaria ku isi mu karere k'ikiyaga aho iyo ndwara yica abana benshi bari munsi y'imyaka 5. Muri 2021 OMS yatanze inama yo gukoresha urwo rukingo mu buryo bwagutse. Ni nyuma y'uko porogaramu zigerageza zerekanye ko urwo rukingo rukora.